uretse yuko tudahuje ururimi hirya no hino ku isi, ariko birashoboka yuko twese dushobora guhurira kuri iki mu gihe byaba bibaye ngombwa yuko habaho gusemurwa cyangwa se gusobanurwa mu buryo byaba byavuzwe. Dushobora guhurira ku kuba akabura ntikaboneke ari nyina w'umuntu, umubyeyi w'umugore wibaruka cyangwa se utanga urubyaro, cyangwa ubyarira umugabo wifuza kwaguka cyangwa wifuza kwagura umuryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nubwo turi kubivuga gutya, ntabwo birasobanuka n'aka na gato ku bantu bamwe na bamwe bakunda gukurikira amakuru akomoka mu bihugu by'Abarabu. Kuba kugeza magingo aya ikiremwa muntu, ariko by'umwihariko igitsina gore, hari uburenganzira bwinshi cyane kibujijwe, yewe bityo n'uwagerageza guharanira uburenganzira bw'iki kiremwa muntu ku buryo ashobora kubiryozwa cyangwa se akaba yabyicirwa. Kano kanya indege yacu igiye kugwa muri Iran. Ni inkuru yashenguye abantu benshi cyane, baba abakoresha TikTok, abakunda gusoma ku makuru atangazwa n'ama website, ndetse n'ubundi buryo ubwo aribwo bwose amakuru akwirakwiramo. Ni umukinnyi w'iki gihugu cya Iran ugiye kwicwa bitewe n'uko yaharaniye uburenganzira bw'umugore, umumama utanga ubuzima, cyangwa se uyu nguyu tuzi utwita amezi 9 akabyara umuntu agakura akazavamwo umusirikari, umukuru w'igihugu cyangwa se undi muntu ukomeye. Ntabwo ari cyo gisobanuro bifite ku butaka bwa Iran. Bityo niba ugerageje guharanira uburenganzira bw'umugore uricwa kandi ukicwa nabi. Uno mukinnyi ugiye kwicwa nta nubwo azicwa urupfu rusanzwe, agomba kumanikwa ku karubanda, ubundi nyine agahabwa igihano bandebereho cy'umuntu wari wese wagerageje kurengera umugore. Ubundi umugore afite agaciro ki muri bimwe mu bihugu by'Abarabu? Bigenda bite? Gukunda umukobwa bisobanuye iki? Cyangwa se kugira uburenganzira ku mukobwa byo byaba bisobanuye iki? Sinzi ukwemera kwawe, sinzi aho bishingiye, sinzi agaciro k'umugore imbere yawe bijyanye n'idini ryawe, kubera yuko benshi bakora ibi ngibi muri ibi bihugu bitwaza yuko ari amahame bamwe na bamwe akomoka ku madini yabo. Icyakoze muraza kwihangana muri kino kiganiro, nta dini ndibuze gutunga urutoki. Niba mukunda gusoma inkuru zitandukanye, mwebwe ubwanyu muraza kumenya uko byaba bimeze. Reka ndeke kubatindira. Umukinnyi w'igihugu cya Iran agiye kwicwa kubera guharanira uburenganzira bw'umugore. Urimo uribaza uti ninde, byagenze bite? Ninde wifuje kuzica uyu musore w'imyaka 26 amumanitse? Bizaca mu zihe nzira? Umukinnyi muri Iran bamwita Amir Nasri Azadini yakatiwe igihano cy'urupfu nyuma yuko yigaragambije agaragaza yuko adashyigikiye urupfu rwa Hamza Amini. Uyu mukinnyi ari mu kigero cy'imyaka 26, yatawe muri yombi Ugushyingo. Bifitanye kandi isano n'iyicwa ry'umupolisi ufite ipeti rya koloneli ndetse n'abakorerabushake ba gisirikare bagera kuri 2. Akurikiranyweho gushoza intambara ku mana ndetse azamanikwa nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Iran Wire. Kuwa mbere, ishyirahamwe ry'abakinnyi babigize umwuga baryita FIFPro ryasohoye itangazo rivuga yuko ryatunguwe ndetse ryababajwe n'aya makuru. Ryagize riti, twifatanyije na Amiri kandi turasaba yuko igihano cye cyahita gikurwaho vuba na bwangu. Hamaze iminsi havugwa imyigaragambyo muri Iran nyuma y'urupfu rw'umukobwa w'imyaka 22 yonyine y'amavuko, bamwita Hamza Amini, wapfiriye muri kasho muri Renzi. Uyu mukobwa yaziraga yuko atapfutse mu maso ndetse no mu mutwe neza, bigendanye n'imyambarire yo muri Islamu. Muraza kwihangana, nari nirinze kugira idini nshobora kuba natunga urutoki. Icyakora inyandiko negeranyije zivuga yuko uyu mugore w'imyaka 22 wishwe nabi cyane, azira yuko isura ye yahujwe amaso n'abandi bapolisi b'abagabo ndetse n'abasirikari bari muri kariya gace, baza kurabukwa isura ye ndetse no mu mutwe. Ibi ntabwo bigeze babigishaho inama cyangwa se batindiganya, yaje guhita yicwa mu kanya nk'ako guhumbya. Abatangabuhamya bashinje abapolisi guhatira uyu mukobwa kujya mu modoka yayo no kugenda bamuhondagura rwose nk'umaze kwica umuntu. Nasri Azadini uheruka gukina muri Tractor yo muri Persinia Golf Pro League ntiyongeye kwemera gukina nk'umunyamwuga kuva Ugushyingo 2017 nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Iran Wire. N'umwe wa Iran
28 bakatiwe igihano cy'urupfu kubera uruhare bagize mu myigaragambyo yamaganaga urupfu rw'uyu mugore w'imyaka 22 yonyine. Muri aba ngaba kandi barimo abana batatu BBC yatangaje yuko batotejwe bikomeye cyane ubwo bari bafunzwe nyine bazira nabo uriya mugore. Ku itariki ya 8 Ukuboza nibwo Iran yashyize mu bikorwa iyicwa rya mbere ry'abakatiwe icyo gihano bifite aho bihuriye n'imyigaragambyo. Ndagira ngo dusubire inyuma gato nkwibutse twinjire mu gikombe cy'isi turebe uko byagenze. Ese mwigeze kumva ubwo equipe nationale y'igihugu cya Iran yari yagiye mu gikombe cy'isi hano muri Qatar yanze kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu? Warabyumvise ntiwamenya uko byagenze, amakuru yose wayaciye hejuru. Kwa 21 Ugushyingo abakinnyi ba equipe nationale y'igihugu cya Iran banze kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu cyabo mbere y'umukino w'igikombe cy'isi wabahuje n'Ubwongereza mu buryo bwo gushyigikira imyigaragambyo iri kubera mu gihugu cyabo. Ni ibintu byumvikana neza yuko batishimiye byinshi biri gukorwa na guverinoma yabo, ndetse ariko kandi iyi myigaragambyo ikaba ishingiye ku bantu bamwe na bamwe biyemeye kwiyambura imyemerere ya idini ya Islamu bakemera kujya inyuma yo kuba bashyigikira abagore. Ngaho tuze mu Rwanda gato, ntabwo nzi byinshi ku bijyanye n'imyemerere y'idini ya Islamu, ndifuza yuko twese twatangira ibitekerezo hamwe. Umugore ni muntu ki ku bijyanye n'imyemerere y'iri dini? Ubundi se afatwa gute iyo bibaye ngombwa yuko iyi myenda baba biteye cyangwa se baba bikuje ku isura yabo ibavuyeho? Bibaye se ku buryo bw'impanuka byo bahanwa gute? Bigenda gute? Ubundi bisobanuye iki ku myemerere y'idini ya Islamu? Ntabwo ndibuze kurengera ngo nibaze icyaba kijya imbere kuri ibi ngibi, gusa ibitekerezo byanyu muri komenti ndabishyigikiye, ndaza kubisoma aho waba uvuye hose ubicishemo muri ubwo buryo kubera yuko birakenewe. None iyi myigaragambyo iri kubera ku butaka bwa Iran, ninde ushobora kuyihoza? Ni ikibazo giteye amatsiko ku ruhande rw'abemera kwigaragambya baharanira uburenganzira bw'iki kiremwamuntu, ariko cy'abagore bakomeje kugenda bagirirwa nabi bazira uko bavutse, ariko kandi nanone bakaba baje gukora icyo bita kurengera iyi myambaro baba bikwije ku masura yabo, bikaba ngombwa yuko birangira amasura yabo ashyizwe hanze. Iyi nkuru nigeze kuyibagezaho mu minsi yashize, uburyo uno mugore yishwe nabi cyane nyuma y'aba bapolisi bamuhondaguraga bamuriza muri pandagari bavuga yuko isura ye bayibonye, bamubonye mu maso, bamubonye mu mutwe, uyu mwenda baba bitamirije wari wamuvuyeho. Igihugu cya Iran ni kimwe mu bihugu bizwiho gutsimbarara cyane ku mahame y'idini ya Islamu. Murabizi yuko Iran itajya imbizi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kano kanya tugerageje gusa n'abinjira mu ntambara iri guhuza Russia ndetse na Ukraine, bari kuvuga yuko drone zimaze iminsi zisuka ibisasu mu bice birimo abaturage cyangwa se byiganjemo abaturage. Izi ndege zose zakorewe ku butaka bwa Iran. Ndagira ngo nkwibutse yuko hari n'umujenerali ukomeye mu minsi yashize wa Iran wahitanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi byaba bihuriye hehe n'iterabwoba ko byakorewe umunya-Iranikazi ku butaka bwabo, n'abandi bari kwicwa ndetse na guverinoma ya Iran nabo ubwabo bakaba ari abavukira kuri ubu butaka bwa Iran. None sinka kwa kundi waba ufite umwanzi hanze ariko nawe ubwawe imbere mu gihugu ukaba ushaka kuba wakiremera umwanzi. Niba imyigaragambyo iri gukorwa n'abanya-Iran ubwabo bikaba byinjiye mu bakinnyi cyangwa se mu myidagaduro, biribuze kurangira gute? Ntabwo natinda, reka turebe eske ubusabe bw'abo bakinnyi buri buze gushyira mu bikorwa. Banditse basaba yuko uyu musore atagomba kwicwa. Reka dusabirire uko ridashira abamaze kunyongwa bazira yuko baharaniye uburenganzira bw'abagore. Reka ngusubiriremwo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, nubwo bisa nkaho bitandukanye cyane hano ku butaka bwa Iran. Akomeze kuborohereza no kubavugiramo abumvisha yuko umugore nawe ari umuntu nk'abandi. Tugaruka ubutaha.